Yes, nizere ko ibintu bikomeje kugenda neza cyane, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, wowe ukora subscribe, ujye ukora share, like ndetse na comment ku Isegonda TV. Nizera ko ibintu bimeze neza cyane, weekend yagenze neza. Yes, mwabyumvishe rero, tuje mu kiganiro Isegonda TV Sport, aho tugiye kurebera hamwe bivuga muri siporo muri aya masaha, mu by'umwihariko hano mu Rwanda. Amakuru atugeraho atariho ivumbi, umurundi ni uvuga ngo atariho imfufu. Aya ni amakuru rwose navuga ko atugezeho mu kanya gato cyane. Ni inkuru nziza ku banyarwanda, ni inkuru nziza ku bakunzi b'umukino w'umupira w'amaguru, cyangwa se ku bakunzi ba ruhago nyarwanda muri rusange. Kera kabaye, nta nubwo navuga ko hari amakipe menshi yagiye abikora, ariko rero byabaho ikipe y'igihugu y'u Rwanda yegukanye igikombe cy'isi batsinze Brazil. Ni mu bategereje imyaka rero 11 no mu myaka 13 babarizwa mu ishuri ryigisha umupira w'amaguru hirya no hino ku isi. U Rwanda rwaje kuba rutsinda mu kanya gato cyane Brazil ku mukino wa nyuma, ruhita rwegukana igikombe cy'isi muri ibi byiciro. Guhera rero tariki ya 2 Kamena i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa hari kubera irushanwa rihuza abana biga umupira w'amaguru mu ishuri rya Paris Saint-Germain mu bihugu bitandukanye. Nyuma rero yo kujya ku mukino wa nyuma mu byiciro by'abatangije imyaka 11 na 13, u Rwanda rwegukanye igikombe cyo mu batangije imyaka 13. Ibi rwabigezeho nyuma yo gutsinda Brazil biciye kuri penalty 4-3, nyuma yaho amakipe yombi anganyije igitego 1-1 mu minota yagenwe. Uretse kandi mu batangije imyaka 13 no mu batangije imyaka 11, u Rwanda rwatsinze n'ubundi Brazil biciye muri za penalty 3-2 nyuma yo kunganya igitego 1-1 mu minota yagenwe. Bituma rero u Rwanda rutahukana ibikombe bibiri, yaba amatangije imyaka 11 ndetse no matangije imyaka 13. Hirya no hino kuri za social media ati ibyaburiye kuri bakuru babo bari kubibona mu batoya, atabangaba nibo bagomba kuzaheshema igihugu, bakomereza aho ngaho. Ubwo baheruka rero abatangije imyaka 13 bari bazanye nabwo mu Gifaransa biciye muri utu tudemi twa Paris Saint-Germain. Nushaka kumwite bad boy basezera kuri ruhago, nyuma y'uko rero rwose ku myaka y'45 yararaho kabisa adashaka kureka gukina. Yaje kubatangariza ku munsi w'ejo ku cyumweru umugabo wakinaga ikipe ya AC Milan, yaje kubatangariza abakunzi ibiganiro bya Isegonda TV, ubundi tujye tubana neza cyane. Ni wa muhungu wanyu Mr Everywhere, like, share ndetse na comment nibyo bikenewe. Zana twamamarize hano mu mujyi wa Byumba, cyangwa se uzane hano